Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ay, sino man dahil ito tumawag ay. Paray. Hello? Hello, pare. Hello? Hello, pare. Oh, may chapi-chapi ka, pare. Hello? Now, alam na adi utang mga 10,000 niya account. Hello, pare. Pare. Utang, tawag ang tawag. Basta, sagdi, isir, di ka sumusumbat. Hello, pare. Ay, aya. Pare, mabalin na nga. Wah, ikan pa iti. Basit lang nga panawan, pare. Basit lang nga panawan rin, pare. Mali pa katakon yung utang ko kanyam. What? Aya. Mukis na nandatay. Nakautang, di na pinaturog, di rabi. Tawag ka tawag, text pa text. Sigir nga singir. Iyan na jitag-tagit na po, sing-singir. Salpag. Kitagbayad kami natin utang mo. Baka kasapulang mo yung tao. Aguray man, tatawagak. Number na tayo dyan. Apo, basta bayad kayo ito utang nyo. Mati, tawagak tapno. Ibagak nga ba kag bayad yung utang ko? Gago! Tapno di makaturog ton rabi iti salbag. Makaturog tong rabiti salbag. Yes, mga manong kan manang, thank you iti panagbuyaw iti dayto nga video. Sapay kung bata nagustuhan nyo, please like and please share our video. Kan pakifollow mo din dating Facebook page tayo. Mga manong kan manang, ayan, kayat may man tayo masadag kada kayo kan dumawat iti tulong nyo para kadagiti kailian tayo nga nabiktima iti layo sa J. Isabela ken Cagayan. Iti Give a Smile Project kan nag-launch iti donation drive campaign nga adaan iti gandat nga makalikom iti pondo para kadagiti kakabsat tayo nga nabiktima iti layo sa J. Isabela ken Cagayan. Yan, ikabil ko dito yung screens dagiti GCash kan bank accounts nga mabalin nyo nga pagipatuludan kadagiti donations yo. Kan kastamit iti description box iti baba. Peace! Thank you so much mga manong kan manang iti panagbuyam iti dayto nga video. Sapay kumata na gustuhan ayan, please like and share dati video tayo kan kastamit han mo malilipatan nga pag-follow dati Facebook page tayo kan pa-subscribe iti YouTube channel tayo han mo malilipatan nga paki-click dati notification bell tap no kinanayong ka nga ma-notify no adda dagiti barong nga videos tayo. Peace!